na adenta make us am dokro ye bayfo kire say opoma mnya ahifie ba bibiara maame dokro ye bayfo kire say so onje bayfo a akra wo de nanantia na uwie beka say medie na minim o na meto no ba bi so de whiskey so asem so 31st movement ni ba a wo da na wo da o ma no nti wana hye say adwuma no akobaji 200 billion at time. Aha, J Ghana TV so na wani guswa wo hwe na wasonso guswa wo ti baby a wo bia me ma wakwaba eba dwumadi so sene video a etwema ya upload ye na ye ka no se video a ya chemienu a 2 parts ye dikan release first part no afi na ye the second part no bro video fa Odifo Acquah ho video we ano hye ti baby a wo bia no bomoden na tie me ka me ho ni na ye hwe video yi ya wa hana Maame Dokono Grace Omabo o kan sembi no say Odifo Acquah bi ne member bi be twemp na keka kan sembi na semni be di nanim papa sa Odifo Acquah na kan Ghana fo bebre tenetene sa say eyewa ebi mo so se da bi enye wa na me bi sa papa ayembia Odifo Acquah na ewo mienu ana yeah bi da wase we dey mesre mu station ni say Maame Dokono asem wa boso no mo ma mmere kakra okay na me ka se bi kire no tie o twam wan say mini Maame Dokono oh okay na mini Maame Dokono to point bi say Sunshine Radio e ba ya ye dan twese no ye mam taba mi preachi okay na me ka susun sori fo bo mu no enna ensori bi eke ho bo so me gesti me Odifo Acquah okay se Florida water atwam susun sori obabegu no mami misramu a 1980 ene pam agegefo ebatikota kofa wo ombegu gan 81 pe ena nsori epie nsori bebiri epie ombedi susun sori fo atem omo yie susun sori fo edie na ne papa no matemo amom tutu ye bire budua edwane firi nsori dem ekoye ba bia epe and said 1990 10 years na adom ne faami na adom ne faami no radio su dem pie enne na Abraham ka se me kiro se mo sika pa na me se be che obi ade a fasasem tutrim na da che be frem na ko che maami bi ade se mo che de pa de che obi anke maami bi friend Christian do tete okay we sofu ba ma Christy okay enne otime nka na obuhu mi say enna maami no so da me call radio so okay but onim na mo fidie ya fidika sie nti maami ni the start say o ya preaching ewo Sunshine Radio ayum anopa homachi me cost all enam tse maami ni preachi na o si obi akosusu sori ma yaba ni insuransuo ama wowo egum na eyema roho na mem hye me na me so me nam sa kanda ho ti me madu se me fa ho maami ni preachi wi ama se ma hwan eya sori be yanko on kire me na ke me ko sa e cassette eno obo eti asebe hye me no eno maami platform say and the abra be chirim inti ho ena minya radio station okay mi gusu me ye pe osu tabri mi pichi wi a ona oba okay Pentecost fo oba na maame na ba ena o mekeka ho eti preaching ni mu a no ena osu tabri ko ye preaching bi ena me kantai ani bo so miensa ena Maame Dokono be je platform ewo hwa okay enti ye preaching ye kod 1 o'clock na waba na wabedi asofo atem okay obeka asofo ho nsem akronfo mpapamu se na me de se be producer ye pa afase aprade onka ho na de nam so ma Maame Dokono e be guest TV no sana aya asofo bi da aprane e na Maame Dokono ka ho so be kama no atom ko se do na minya no na nye dom ketoa okay sabre no ikura dom papa 90s eti one day me call asori na mhwe me dom na me pese obi anya nsa no dwuma eti pese bebie gali factory ene mama wo mo ene obi poka so de 31st for adwuma
eti be call preaching no e wi an me kotua me bail na me hu Maame Dokono okay na so anti o ma abo me pese obi be kire me man garitwi okay e na sefo obi ati asem o yi o enam anti Grace Maame no Grace o mo abo si o papa mate kwase de pon asoro penalty first for baby team na bro mu hia e na so ye babo afode kwase da te bo afode ni wi a ene odi kita ho ye bo afode kwase da bajimu bre ye wi de kukuru ska no ene re kire se nya 300 something million okay that time 1974 75 say sorry 94 95 96 and I'm 2D me 2D wi no omkoya anu wi anopa 11 o'clock ya honum ene saka letter e wa so fie honum letter ne ba ya de o mini say wo Odifo Acquah we no ba bia ko hotel tiefo tie ni yo we no ba bia ko hotel wa koma no whiskey amananom eti yaju 200 million say 200 million no fa be seated first woman movement our committee 1 tema obaba ne yebie ya da na to no first can see wo nako ente sai bugu ani mase letter no eti bi secretary from Mrs. Soware eno kan letter ne Maame senye eno Maame Dokono kan sa asem no a na mi se Maame Dokono bi so maabo ona san oprane Maame no so mra me blackmail me anti asem no kan ye no aye Maame Dokono mi ni mu da eti bi dawurade asese se GATV ana some friends say J Ghana TV ko bi sa no a otu na nim tuo sa da bi ajenye ne ye omu different stations correct yeah eti winim asebia kan 25 years in fiedunu papa just say na 31st ni team na wo two scanning ade che no nom letter na bai wa ba for Sunday Monday ni yaso ni oba akoda man whiskey ti papa mo yes anu discount komo o de se me ba o di point mu twa me di bebi de kura guna mu yusu kura me pe yeah it a tons one my pen from secretary first and for say mo me fa sa letter no enko former president nana ya kuna do office enfa ko chire no say brand man person omoboni okay what the two car and the ministries ye be hwe be Maame efu kuna du nana kuna du no office and me di letter no e call office say me come na gu fam te say sorry ni ba me hwe me gan me chia office ho and am say letter me saka free 31st for honey no me letter no o me kai pe na mo man ba bi try me nim pay for ba bi try 1 hour 17 minutes and o me pa ba on pa chow so papa esraw kofi ex president ex first lady asem we a wo ken nana kunadu ajiman rollins asem a wo ken oyawe obaya we a na bi office ye to so mienu okay ene bi omko boy na mane okay mani di ehun no but the office one paying for na panel say sa na Maame no abanti na security one power I know na ye aban oh yeah between 99 98 na bibi hosa okay that time no mu ginem pa ena Maame afu akura du we so wa NDC na Grace Oma abo Maame Dokono so NDC 31st yeah 31st Maame kura du yi Maame papa run see say ena pam cho sabi nko no ma hwehwem enye no kore me daw mase me ni me pay for ade chi ye pe ena me de krata no ebre Maame Dokono se Maame Dokono hwade a o ma no omo ye me o ma ye ozo papa yesro afakrata ntu baabi Maame Dokono ka Maame Dokono osre miara krata ntu baabi me fa osi fakrata ne tu baabi me minje chire di ne je chire di obi a me di uskegu ensem no me ye dan ye na me sanso de ne call o ma panyiri de ho Acquah de say a post for Gibbs go London 250,000 pounds
by 18 years ni no mo first can mami 6 months I'm done court and I judge take on you say you see as a criminal from Africa you the a British police about court that and the police for no prosecutor say no other police come no so much matter more the mob court there no a genuine businessman no believe scam e bi na esi ye no ono ase fa krata ne pe ba bi e fe ba bi to sana maame ne e pem ho kwan muntie de yo piesie mi honom ena maame kuradu sorry Geso ma abuya maame dokunu ya anadwo be 8:30 hello Odifo Acquah papa bomode bra twese fa ba bomode o na wo hye obi ase maame ya o Ghana fo wo hye obi ase na bra aye maame dokuno Inti maame dokuno yo trufo ana kohwini ankasa maame dokuno ye kohwini ene kuo bi odem dwan bi ekuo na anye ye Ghana ha Acquah debo amabobo kuo di nyinara sofo toaso ekuo bi odem sofo de to asem no so na ye mbesi kuo no so me maame dokuno frɛ me ene bra choice sisia me farmer sofo mi nutrem and fa before the water choice FM do ni pe go be 300 abayiwa bi gire sum naked ene ogina ho and so Odifo Acquah when they say wo hye nase and see ya sofo bi antimi nyi sofo bi de baaye and say na me pity for daughter 1 2 3 pen ahoma bi esane buye jo so tatata na so ndo kono eya ahoma enyo oh e de sunsu mam dokoro e be sunsu mo no we ye pen na bia wadane sa ahoma no je wie ye no e mam dokoro Odifo yesra wa sofo de o me de baaye kro o so mti fa ne nko ndi fa ne kofi ena me ma sofo ba no kam ho ekoye no bu fra ne ntema satan me ho ka 40 asma again na me di Acquah no e baaye me di baaye a ade che ya na PMP airport girl no enemy maame dokuno me die bi nimu da e kan nro ya sema e baaye hu na se o abaiwa no bi farasi say no Odifo Acquah na oyiye there's a report na ye good na Odifo Acquah na oyiye no okra ho sem bibiri na mko se grace o ma aboy ona me yiye o azu PMP for say also fa be pan to baabi emuwa won kasa so all person will respond you say men kasa ena me try me baabi me hold one was afra me enkrofobia kotwa obi akotutu abosom me ni Odifo painti me mra me koye krofra ni bo ba ni mu apram ka kire maame dokoro nje ko set be yi wa en maame dokoro bu fuye eti maame no bu fuye apram krofra ka kire me say papa yesra wa try na papa na hu se maame dokoro na opewa na me die minim ensa wo mi no bi da mi ko ha de ni mi bo na mi am store de kra o ma je kwa mi kan san bede so no ma start ko aburo chiri mi ye de ye kra na sabiti mi nyes kan fro ba ena mi ko fa whisky ena ye si ye mpokra yin echi no mi de paper no ko kire maame no sa aje ese fre na jewa edi na the first market ajewa ya ntin ka bio ya hu ni bio ma tu ajewa kon na ye se wo de aye gu ni ono adlet na ba ya hu ni bio ma ntin ka bio obi a wo se meme nye na obi abeka wo asema kiro sa atam no woti be fra bi na me de na kwaku sapon aye mahini no afrem so o ka boso mesam eni Kristofo na wo hwe me na mu yeduzi be mra because obi ne nana etoto ni ye kama e ma nana ka se why ade pa o wano ate obi anko ba yi nko obi di matem kra se osomsome nye so ate chiri mama ampa se ye ho na ye ba e ba je sa ase si asodan nti don se why ade mam dokuro me hwe wedim na just anka woni ne ye fa wo de wadwim fine me de so abaye station eti maame dokono se be ye odo adidi a afi me bo afade mama soroma no tumo mkum na ntwie o me de ntwie ko mayanka o makuku no no be de aba be ye aduane yie bi maame dokono ne betena akodwam woni ne krofo betena akonwam ema dance competition ye the war Acquah Academy. Okay. Maame dokoro betre ko ni po about 2 or 3,000. Me sabu obi nyina maame dokoro didi wie ene akoba. Wa mama manye debi asemi Odifo Acquah. Sana planting na mba se preku beba. Sana ni nyinara
aye folder water ene sunsoro makabo mu no ene o se omunguma ni mu ase na ma no enye de enkantum Maame Dokono enfie aduasa ni 30 years ya me so obidiem menya so odi nti adum nyini ko adum nti sese bitia no mi bitia sese yi insa ase amatom asoreba idi ba kopo da so e church obesarafo dia 1000 about 280 plots ya so ne dia ma to ase amechire besere city o ko bam wonya du ba pass of on mo a abrose to so enunum sa edu to so 1 2 3 4 5 6 7 8 10 aso da kese besi store so besi o house besi mecha pade nyinara aso do ma to di sese me wu a ya so de dia ni obe take over no so kase onye sunsore na omonyi free di sam onfa ba bi fro me will the down no papa na say yete say yes wewu ye bo wewu so me do was PS so why ade ako bi em company wo Dubai me tie yi me wo me company wo Dubai me shareholder kase e wo Dubai sa Mr. So Dubai Ghana for ina ba ho Mr. So agima chana mo Mr. So e wo a friend saying go super be ton gold no okay what Mr. So ho no eti wona me ko che ya obisi me wi eti grace o ma bo eti bi ehwe nyankopon hata soro anim no oti ka che se bi difo akwa me di whiskey agu ensam amo ba bia no ma sese ma me hu se maame woni nsem obeka ni wo wiase nyinara wo ye kohwini na mi bu no maame wei na wa ma na nado dankwa wa ma mi bia abesere ko maame wei oba atwes FM asofuri nyina afiri ho oye bi ne ye na mi firi wa me call Radio Gold mi firi Radio Gold pen ba Peace FM ante fo kradu obrade fa de kransi mi preach ya mo kasa papa edu amachina entie wa former president kofo woni won mo a o me record me preach de to no hono asantemam ansa bi nya stress asase na nanom ahifu tie me point a Garden City Radio na ahifu gina hono e de ko stress ahimfie me bo pa e wie pes memma waso de ba masase so e mo twa focus de che bi free PSA baby amabai ayo kashi matra over 40 something years director me fa empana awo kashi an mo da yente ho asem me surprise ne ma okumase na 9 cents 1980 okumase hotel amekwa na me da Justice Hotel amakom okay ma surprise ne ma okumase be pimine so kumase di bia ba pa on them say bi di for mo bi na twempena me fa bi da makwatira enya 26 years me fa wo ba biara wo nya bro no so da awo chi the same time me hwɛ mo se de kwa me kansa tete wo me pese awurade frɛ me a me kɔto beja kwa me kansa ɛno ɛni ma dwene adoye me de ma about 3 million pounds and if London ba best about 2012 asomba afari nyina toni nyina di omu wies kan nyina de manya kopo mankasa ni awurade di amam sese no eni age menya 67 years we ni padua aye me wanwa mi po dance and master exercise ana msukura atikakra mi fo bia de da mi si obi da eti se wo ba so da se me ma no me de bi se wo me chamade achede me ofre me tu ni dwom consultation me yere te me nkyai seb manimu a enkrofo de anante wo yere fo mbe ma mfa enkrofo me nya bi da me fo bi ankom nipa ne ye altar Jesus Elijah abofu gu ho me ye dan ye ena me ko fa obi wo ma so dem an sehinfa me ko te hotel bi anko boss abrabo ne da eti ba me dokru sika oje ye eti minti na ma me dokru share da ka so yare no odi bibi share ne kon eno ko tra se ma osu tabiri eyi ye bi di for kwenti no boss abra no obo na onyare enti na ye adwuma hyehyɛ mam dokro ye adwuma hyehyɛ enti asofo no bibire ko twa abra boma no mam dokro ti se ochunoko se wode wa wode wo sofo ma oba motufo wasachiraw mam dokro nti sa na japade e wonye nyinara ohwe fra asofo
a preku a waka se preku du America ma wo pa de cho na se fo besu ye mi di fo program fa mbo ne nchemi se mi besu wo piesie asof ko suma mi Dokono ani mu a mi di fo ko mi ko ni gosu the most senior prophet Acquah me de council bo mu and the former president Efre DS Boatin mo be mami position ye sare to me passport so the most senior prophet Acquah me do London na o stamp me a o show VIPP wow na minim say ebia mo ba di say ke me passport be chira amansa that ko be chira VIPP ye nim ho agro UK. Papa, as my work, what my dress because time Maame Dokono ye sa ni program no. Now so for him go as a what o she share sofo and papa my papa run say papa bro asofo di dia wu oboa e adwa hye okwa anyone may say no okotua na dia ma no e odo agba preku no medin so do mo ba ni fie se se bi dia man ko fie preku mu ko fam koya ama on koya ama mere enti no say preku de wewu metumi aka Oti ase de anka pregu abeyi na no se na wo Maame Dokono woni Odifo Acquah to sa from ba obama me butu ase e ma me ma obibi kakra me de me men skada okay me men skada okay ono yes what way was oba salvation ambi yeah you know o ko me man envelope papa so be man no na se me Maame Dokono okay adenti ho mama ne na sa fra me Maame Nkofo be interview obi anim so onye sa na wo na audited first for the buy Not as for me, but for them, which was for 200 million. I did chin. Yes, and call be play with smart. No, what's our son? I saw for share. No, me, dear Homa. I saw about a bionasi. So be coin castle or what? Nakaya so there be because or what? Not go good anymore. So near near so far, Benny, and you will be by so Nina Juanish. And then also, Papa. Yes. Na Maame Dokono jide wo. Medium Maame Dokono what you want. Because they are came in tiase. I saw the nani esi wo. What the many sibum because of say my cousin sorry boom and the further water. As have a year juma. Na further water no or problem. Further water no Maame Dokono wo problem say it's a further water start here juma. Sa sorry Pentecostal churches no year juma dom. Na say eni bi wo. Omu nya dom say omu ntwatew. And the further water ni makwankyere esusu madwuma eti dan no say na menu anu bi di adwuma bi ni kase bia se Ghana made dia na de free America pa no wonya de free America na maami ebe ye adwuma ma hwa nkwa so biu ebe ye adwuma ma hwa nkwa so biu say wonya original one na ebe ye adwuma ma wokra na say original one na ye adwuma original tio o ma ye foda water e wo America do jezi midi for kwa be ko ho okay 1996 and I'm call honum papa no kura bi di yenti 99 and o me ye me Africa yina agent okay etu pa orije for daughter wunya isa bi di for Acquah okay UK London opa botro wunya isa bi Asia yina mo di amame no kwara $40,000 bi di no do kurenti and o me sa paper and ba me etu orije for daughter no mami me nya advert so wunya bia papa me jibia komo yes so wunya bi wo de wodi mpaabo obeda see the Lord's prayer now spring 1 2 3 over them case die say hon boni onamba fichiro ode ade obi bia odi edi wodi go nsam na posa hon sesei na do sechi yesi ya ska bie ni wabato obosom ye be fira to da opa wo a wo dante ba bia rough papa na me nyansem me hu ni say bia na further water na wodi be ye adwuma ma ahomone etutu na yi niama boni I friends say you can say ube say bonsam nyuma no na nkrofo prevent Maame Dokono na o prevent Maame Dokono pefe na adenta make us Maame Dokono ye beifo kire say opoma nya ahifie ba bibiara Maame Dokono ye beifo kire say so onje beifo a akora wode na nantia na uwie beka say media na minim o na metwo na oba bi so odi whiskey so asem so 31st movement ni ba woda na woda o ma no nti wana hye say adwuma no akobaji 200 billion at time
osof dads no be obadwuma na go fam obra wo de obra mbebata ho sof dads ni obra egu ye wo ba station onom na so fo nyina firi on Choice FM egu ye kuma wi na nse ya wo de kwaji bo ne awura ma ko stage film wo di stage film ase adena ba Mas Brown so oni ba bi fa nko ma hwe film no wo firi opera kuma egu ye obi a wote wodon pa wo ye NDC ni atwa funuma na wo freye na me maame former president ye otu akwantu omutu o manfo anko no afedie na na do anko flag barrier ba yo say me nua ni o achimini ene me nua na wo firi hodom na na do anya sa wini no na na do hwefo mbo sa 20 something na na do amfre wa modi bio nya na do atekonwa so yi so ati ase eti maami na nkasa suban na odeti wiase no nka omo mpaye na awurade mfre no saa biri na ke mo ke edebre so sebe na bekwa na ko be sieri nua be ma se wono so de bekwa na ke be so ko sieri nua ba na na minnim se wode se skada free nsa se ba me dokro ntimi emeka obi anwa asem bi onya radio bi aso na akọ TV so na akọ waye mmere it is skada free nsa no ndo be kan we na bi ase obi be bibia eti se ya maame dokro hwe na brabo na enfie kakra na aka yanimi sabiti awurade mam 70 years sabiti aka me mfie miensa enfie kakra aka yanimi ye nyina nsira awurade na no kurub sania awurade frɛ ma Jane na Ghana fo nyina gi bum ebe be sie na somdwi maame saram so peso bi Odifo kwa so be kwa Ghana fo nyina gi bum papa de me hwe owiase no nem hwe owiase no sabi emfa ajapade entu ye ho ene emfa ska entu ye ho se ska tu ye ho anka betie be osi baako eso me nkyira me ho hwe eda awurade anim me wo kan shi store hanom anopa me wura store 5:30 mesi form 6:30 7 me nante boko hala no da me nante hwe makon kokko almost about 11 years 12 years ni me nya free car mu esi wo me fie hono mu a ekronkra me ko bi da se kokko ndi di shetie bia me fa mpra won kokko da abda bibia so eti so oka we ya eti ma me Dokono ena hihye se ko magim 200 million ena amam eti mi page am ko ban me maame na ya no ena niem shis ena so fi denye so fiketo na wonyo eno sa koye wo kwa nkyere winim abai won betra me nche 1 month bosom ba ko no ena akura ka che da me ba ro mo se mo wache de ma bi da minti me ba mu hwi nti beko am sa o inya na ma dwede de maame no so ko so hum ya no ye me no se na nyina o kan eti se mo frɛ ya na just maame no me de bi ni so na opami o sa na me hu no e bia papa na se no opami o se na o te se de ye o ena so bi hwe age na wanyi because we start obra no ya ko ton da na ko ton Dokono from am Dokono no na beti akwabo musician enche wo kro from akwabo na mo nche wo kro from ena me de me hwe first ayi eti ye de na be so pe na wo pokro ma anse wo pe ena Odifo maame no oso obeta o mama sore da maame Dokono obetra me Odifo kwa ba so da mkro ni 2 minutes da eka ye odo adidi a oba betrem oni mi ko tera so dem da but program bi eba o frem so ma me kokoye ono asa fremi fa full fremi Odifo Acquah enti na che se Odifo Acquah na kan na wasama mi masam so bo church obesere di masam enti what time if day 1 enti so de bi na sheda e poto maame Dokono se me Odifo Acquah no onguma ni mu ase na omo ye anye na me ni adamfo ena omo hye bebi biara ena wo hye mi won se ma so dem sofo bi je oprichi me hu Jesus sofo bi train wo mo ye ni adamfo ena DJ semo me mesere gimi die ne se me altar asofo kwala ne sisi altar asofo kwala ne sisi altar yen ni agyina ye biara eka abofo edua abofo dua kwa ne si altar ene ma Mary picture e ba Mary statue apart from that no ye ni agyina ye biara oba altar de obo hu ye aduhwam Bible say urade asase urade na so nti aso it sometimes the aduhwam kra gu fam e wa bre ye kende prayers me di minim a Odifo kansan kire me no ene susun sori from pain for so kire ye no ene me di be di so a me di be yo apart from that
me ne hwe me ni bibia de frem me nko ba bia da me dabi eti ba me Dokono hwe na brabo eyi na owo ekunu osawoma papa na apa asofudie nko a na wudi ana wo ye bibi keka wo me da wase me di dwadie ene ko baja kwa me nkansa ho eti o hira mo dwadie eti me di dwana na papa di film okay eti dwadie na me gina mu a kwa so kronko na me gina mu a eti me dwadie di kase pa o Ghana hanom me kra de ma bebre de ba Ghana hanom a e kodwo mu a wonim se burodi bi ana akade aba na ye me yimanim me kra ne ma pi eje fo da otanko a okay me kra ne ma bebre me kra electric bulbs okay bobs me kra bulbs me kra towels okay ye di dware okay me kra drinks wow me kra mosquito spray hawak mosquito spray me de and then ya saying obi kuta chance no di chi na kra me raho hawa quail perfumes wani me bebre ya me kra eti bi dwadi ni kase papa ya bi dwa ene ba bia wo ya me interview wi eye okashi okashi akaskase ni aprosa wo ya me interview so yi me store so wo me 17 store ba ku biera ne bo nyina fam mo 17 shop high cosmetics nko a and your hardware and your food water and onyame aye madom a mo warehouses a warehouse mo warehouses a ebetimi afa be say 250 or 275 container for tefita warehouses enya grow baby Flico TV wono 30 bedrooms ba ku bia fa 2 container for tefita ewanya na so ba ma bra bo fiti ase ene warehouse keto bi si anse ruade epaja me no me mubu wi esi osisi ya ba museum ama wi ase hu se me fiti ase ni asofo bebire hwa me suame ma me Dokono ka asa asem yi me ma asu o ma ke ye paje mu ma pacho sa da bi munya no na bayifo so ka so de tutu be bondo an mamu a da ye gura num nsuyo no o de beba abra ye bo a onu akua manu ono wo yew hweye na nankasa to na okọ onchirem o de tato ti ba me Dokono be koyi o tanya wo de beto susum sori no wa mi ni yen enja sori bia susum sori ene wa mi ni yen susum sori ene o pese ogu no o takimi a so onye susum sori because me ya bobo mu din eye ene jakuraja sa sodi bi kura po na omo ya dachi mia na me sa sodi aginam na mapa bi dia for cho say o mfa nche me mo kura nkasa mfa nche me ya ji di hu say ya ji hu di say sunsorefo na ya frɛ no ye soronko sa nti ya frɛ no mu na so wa hwe ya obaka say okot nti armanya botre kakra dey amaye nana baba ye baba we de ye pese ye kohwe story mu na ye hwehwe niam wo wa ha na aha so yi ankasa za agimensem ena niam so gu ha nti no we de baba akira o hwe akira no beto store sakase enum ni nyina media ende ma hyema okwase ono mu a ne ma hyema ya ye ba me hu ye esora de ma hyema okwa anya yenya ba bi fa de ma ngu nkokọ bi nya ba bi fa de ma ngu me no ka se be stores ma ko 30 se ase ayema esoro de ma ye ba ko bi nya ba bi fa ngu mia mi fi abetim almost about best 12 bedrooms me name of Maame ene kwala nyina da 1 bedroom eniema yema eniema na je fi aje niema aje ai containers bi ba 2 weeks so baba ha no mo a ye de begu abonten ne faskiti egu mu ye ba bi mfa ngu this Acquah down chiro na ka say tuanto to sududu na mi ye suru fence ni na mi hwe nhira mfa ma na wonya ba bi mpom fa
wasengu asene ye wholesale apata unya ba bi mfa bi mu hire bebu so etibi na papa wo ye di for penny wo kan tutu utun tutu du bi tu so dudu utua mitua me tax for penny utua mitua me tax me ade na mitua duty de ma ban maame dokoro keka we no maame dokoro nchire osofo tibi kra na matua almost 10 billion 1 year de ma government or 5 billion de ma government old currency maame dokoro chusu bi asofo nya tontom ne ma na omudi di for kwa be kra na ma every year be bentua me tax de VAT na asefo no me na 5 to 10 billion na mitua de ma ban yes 60 containers be now you 2.4 billion and ye ayo VAT de yansa na duty so 2.something about 5 billion mitua de ma ban me de boa aban ade mi chi say kare no habo ye hu mi company din a ye ba ni green adentra agent bi ko fa bi papers ko tete bi duty so me am start ko ba customs what the command what you do customs a because Odifo Acquah mi company din bi bo chiro we de ma o mo so papa na me de mesuo so Odifo Acquah ne ma on so ko o mi di mi ne ma chi e ba fi a na cost of did man chi papa no am nanti say papa ye ko de benti de bi ya che kora bitua duty de bi ya che habo kora bitua duty mi ko habo boda ni agent so papa ko for say o mo pe kedal libi ko for so mo pe bob ko for so mo pe hardware in Safwa the whole Ghana system no ka say Safwa e de tupunum Safwa e de tupunum any credo wa also will be same no then di banhwe asofo we mu kra mo nkaso papa then di banhwe 43 containers me yi no last before say papa broja 43 containers them yi handkerchief to be 38 containers hey papa you big businessman me nkasada I fey me to shares oh British gas 1984 and I'm to me shares our Dorsey Keysland London Barclays Bank 84 them to shares oh British gas enti me papa bi say papa Canada Japan me do want America so shares so be say or shares our British gas and America gas onye ni packet wa me nkasa because ya nchire sa ampa ma me tie sese yi se be suit na mbo tire e chapade onya media se be chalote na me na gu fom a e me media tie ho hia me papa nyame nshirawo papa we a big businessman mo wan say sofo a we nyame adwuma na wasan afa to ho say wo besan aye adwuma because dia me nim say sofo de we ye adwuma ma wo mo po unye asore ba sika ho ne ade papa nyame nshirawo da wase na nsama ekokokoso wo nyame sumu na sofo aba na omo kire omo cars omo fie akese ntade akese omo yere mo to ene eniama ekoso papa why you deep for penny anya me de wadum Ghana papa sembe pa ene afutu na wode mom na ye fan sorry so we dey be da wase we be sasem futu abede man the whole Ghana na say de ya yehu o TV so da obia eda ne madi be yiri ni we ni no be fan se Kristo ba ho okay sam fa no de onyame ayaba obi ehu ani je ene ho ena ase ena fi se offer eti se bi mi hu a e ba me so manage okay se kwala no so hoho ho bi okay e wo Kristo mu okay na ade ba ko a mesre misusu sore for de se me pa mo chew kwa nkyere de ombofo de ama won na eye omotua boase na omonye ne sania etie na so omoye se didi panhwa nipa so be kan ho asabone adenti the best 20 something years maybe altar na me test central for akam altar ho asam wa bra omunyina ba altar ho a bible say se ben yemfa yenso bibia wo from so bi osoro enso central for eba omko altar ko bom paye abofu du asisi ho adam de omka ho asam the way am yedi nti yentwabo ho dase Odifo Acquah betia no mi obi a oyeme ba awa kwantuo ba buruchire ema we mu nyina nim se afe sika nam de bidi
me charge obi da o ma me chom semina asosika enemy nsem ye wi de check bibi biara enemy nsem itimi tua me tight me tight ebi ya bia 1.2 billion na me tua me tight na so fa me no de account wakoto bank ene de ye project no e wa sorry mo asori na me asafo penfo kura be tie me na be mesin kura me ja so kura be hwemi a kwase da bia mtimi discover 50 million old currency no na me ko asori ye pon a said ye ma ban for sika de akofie na sefo no ye ntochi aso ni sika me sika na wa botom na de ye wo de cheche wo de nyame aduma sa obi de be sre na nim nyam na so medwe na wo ha so koche eso ko input djuma iti be che mi sika ewia kwase da o ma nyina sa hia ho se store no de ba no bi hia ho no ma check bibiara no me akoto bank eno nti se bibi na ehia na mfi se bia eso se cement bia wan ka na beto na bia ye shoe check na mako iska bi de tueka si e gba so down so be 4 billion ni na shoe check ko ma bia company na tueka na se bi di fo akwa me ba na so ska na mo ye se mu pa na me wura ho eti me se futua me de ma wo an se obi anya botare na djuma so ye di ya anwo e dey ewo anwo an so ba bibiribe na so anhwe die pa na aboroso yo obi anya botare yo Odifo Acquah ene ye na twetwe enkomo ose obi enya abotre na se oye sofo ne nyame hirawo na wani gebro so a wan ha do oyire ton be kire ana se wako ye niam bia ebe bro so aha ene ye de yenkomo twetwe ne besi na me catch us e di ne ye J Ghana TV subscribe like na share na de bia de niam afoforo gu a wanya hwe yo macrow bye bye